ibikire ariko ugira ko umenga ntabyutse jewe ngize ariko urimbe ko atabyutse cyangwa wari wibaze ko ntakumva Jeke zimana amakuru ni mashasha nagize umuntu witeze saa 9 z'ijoro nini mana Israel ariko shinda kubaza none uwo muntu nitavye nkamwitaba turi kumwe ni wewe uca tereka ikibazo namwitavye turi kumwe sinagiye kumwitaba ndi jenyene nivyo byaje bituma ozi yuko nsinziri sheri yari umuntu w'umufana telefone nanje nta none narinzi nta birenze yavuze umufana gutelefona saa 9 z'ijoro nini umufana atazi yuko ufite umugore wo gutelefona ko nabyumvise yuko hari umukobwa gutelefone mwavugaye nk'isaha yose yakunera stress byose none ndakubaza umuntu ngo mubuze ngo ntelefona telefone yuguruye gisero kumura gutelefona ashaka canka kareka none naje ndamubwira ati wayuguruye kuberiki ko kumurango wari wiriwe wayizimije nakorondeye umunsi wose ndakubura muga mwijoro rero niho wace uyaza kwera uzi yo wari wiriwe muza kuvugana mwijoro sheri reka kuntera ibibazo je nigiriye mu kazi none ndakubaza ejo nari mfise akazi kenshi nawe urabizi oya nta kazi kenshi ngaho wowe uzimije telefone kuba ari we mwari kumwe n'ubugenda bari jewe sheri jewe none ni jewe none ko wiri uzimije telefone hama mwijoro kazawaze telefone kandi mwijoro uhuru yizimye ukayishirana kurira wa muga ejo ukaba wayiraranye hafi yawe ariko sheri kuko Imana iri kumora ubuse umva ndakubwira ejo nari mfise akazi kenshi urabizi yuko nagije ama telefone baje bagoma telefone nkace ntanga gutakaza umwanya mbere tena nayizimije nashize muri mode avion naho nk'amasaha make mwijoro naho umuntu agutelefona ashaka kandi yari n'umugabo umuntu naho uri kwati yari umugabo nta muntu w'umugore kuvugije mwavugana nk'isaha yose ubaze uko nsinziriye shenda gusabye reke kontera ishavu yakontera ishavu ndagusabye kandi ibintu wari kuri no kubivugira ngaha nyimba wari wumva ufise ibibazo utwari kubivugira muri shamwe n'abana bumva yuko uranyagiriza ibintu urumva ushatse kuvuga reko kuko mba ndi mu bamaraya rero nivyo ushatse kuvuga urumva nta kazi mba ndimo mu bamaraya